Axios. Erisha liser İran'e dibe ku zutir u berfirehtir jiyaku tehevikirin dest bebike. Malpera nuçeyana Axios ragihant ku ihtimala şereki berfirehti navbera devletin yekbuyi u komara İslami de jiherdeme betirzede buye. U ev tevger dikare zutir u di pivanek pirmezintirde jiyaku te şeyal kirin dest bebike. Durayedaren İsraili roja çarşeme gotin. Ku Tel Aviv jibo senaryoyek mezin, aku armanç dike bername nukleeri u muşekiyen komara İslami asteng bike. U heta guhertina rejime ji Axios ragihant. Malpere ji zare rayedaren İsraili ve got ku vela çibo ihtimala şer di rojen peşte amade dibe. Axios rojek bere got ku danustandinin çenevreye veki ku tehevi kirin çune. Barak Ravid, peyamnere medyaya X, got ku danustandinan peşveçun çekiriye. Lehurguliyen giring mane u rejima İran'e soz daye ku dinavdu hefteyin peşte peşniyaren berfireh bike. Dive navberede vezire derve Abbas Irakçı ragihant, kuliser prensiben bingehin lihevkirinek gişti hatiye bides sistin. U tekeskir ku mafe karanina enerjiya nukleeri nayedanustandin. Axios her vihabi zimane çavkanina gahtar nivisand, ku her operasyoneke muhtemel Ameriki dikarivçinyeke hefteyi bir beştari İsrail'e. Rapora nuya Axios dibeje ku pivana operasyone dikare jişere danzdeh rojan pir berfirehtir be, u encamen ve zedetir bin. Bere malpera war zone, di raporeke de ku behsa biçihkirina hezen mezinin Ameriki li neziki İran'e dikir nivisant, ku amadekirina perçeyan jibo erişeke muhtemel aliser İran'e di konaksen shueyin davideye.